Tribunal Constitucional Umalliq Marianela Ledesma Narváez Rixicachimusqa Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso Uyaqkunapa hayllampi Iskay waranja iskay chunka iskay niuhuatapaqsi 42.312.996 soles qullqita chaninchanhaku. Nika mullasqataq Tribunalqa digital llamkanawasi pachak por ciento expedientes qillqakunatas tribunalpi kaqta digitalman churarunku. Ledesma willamusqallataq llaqta runakuna musuqmanta digital ukuntakama yanapananpaqpas kachkansi. Chaysi llapanchikpaq política chuya llamkay hinallataq pública willakuykunaman yaykunman raymichaykunkum digital canalta Tribunal Constitucional TV sutiyuqta kaywansi willanhaku hinallataq allin llaqta runata wiñachinhaku. Tukunapaqñataq iskay waranja iskay chunka iskay niyuq watapaqsi munachkan suqta waranja expedientes qillqakunata hatipayta hinaspa carga procesal nisqata allimanta hulluchiyta.